Ka pēhea ngā ratonga āwhina I te hunga rawa kore I ēnei kaupapa toko I te ora a te kāwanatanga. I mauake I tā mātou karere I a Kingi Kiriona, ētahi o aua ratonga I te rānei. Nō kona anō hoki I ki te ake ai, kei te tōtara wāhi rua ngā whakaaro. Ia wiki, kei te takiwā o te toru te kau te nui o ngā whānau, ka haere mai kia Moeata Sharp ki te tono kai. He mahi nui I nāia nei, engari a taihoa ka tino he ke atu. It's going to cause chaos, put it that way. I know it will. He oi aha kua te taumaha e ai ki te whānau o Waipareira nōna tēnei pātaka kai, he tino pai te hia o te kāwanatanga ki te tapahi penihana me te whakarere kē I ana kaupapa toko I te ora. It's actually a good move by the government. That unfortunately for our people, they've become reliant on a support system and they see the welfare system as a permanent lifestyle choice. Ko te mihana te pātaka kai nunui rawa o Tāmaki Makaurau, ko te rōpu nunui rawa ka tono kai I a rātau he Māori. Ko te māharahara, nā ngā raruraru o hanga kua piki kē te nui o a rātau tāngata mā te whitu te kau o rau. The recession has had a huge effect on the number of people we see, and in the same way it has had an effect on the benefit system because there aren't jobs. Now, if the purpose of all of these reforms is to put people back into jobs, that's fine. But where are the jobs? Kei te whakae hoki te ope whakaora oa o te aroa. We are struggling to meet the demand as of today. In the last 2 years, access to our services has risen by 70%. So yes, it will put a lot of pressure initially, but I think the long-term goal of the government will actually ease that. Ko te whakaaro hei te oke topa ka mana ngā whakarere kētanga ki ngā kaupapa toko I te ora, Kingi Kiriona, te karere.